Pozdrav svima, dobrodošli u novi podcast Nogometnih vijesti. Danas je tema ove dvije utakmice u utorak između Slavena i Lokomotive, odnosno obratno Lokomotiva i Slavena i Hajduka i Osijeka. Sa mnom je Ivan. Bez nekakvog velikog uvoda, poraz od Osijeka na Poljudu dosta neočekivan, bez obzira na nekakve probleme u kadru Hajduka. Orila se Poljudom i nema veze što Hajduk nema veze, pa to je nekakva misao vodilja. Kako si ti vidio tu utakmicu? Pa dobro, pozdrav prvo svima, pozdrav tebi. Utakmica, a ponovno loša za gledanje, ponovno je već treća u nizu, da slušamo neke izjave trenera, da nije dobro, da takmičemo se i toga, ali bih počeo, dobro, ovo što si rekao da smo imali problema u kadru, istina, ali mislim da Osijek još imao većih problema sa svojim kadrom, još više izostanaka nego mi. Što se tiče, prvo bi se dotakao onih ljudi koji su nakon 4 pobjede u nizu i nakon Dinama govorili kako smo prvaci nebitnih utakmica, kako nisu bitne. Isti ti ljudi danas se razapinju Garciju, razapinju igrače, da je ovo dokaz da nikad nećemo naprijed, da je ovo katastrofa. Rekao bi da nijedno ni drugo nije točno, uvijek je negdje istina između. Niti su one 4 utakmice pokazale da niti one 4 utakmice nisu bile bitne, bile su, niti ove 3 utakmice znače smak svijeta, ne znače. Uvijek je to negdje između, tako da uvijek će biti tih kritičara koji se nikad neće moći zadovoljiti. Što se tiče Garcije, već treću presicu zaredom govori kako nije zadovoljan, kako igrači ne trče, kako loše igramo, zapravo to je ona Gorica koju smo dobili ranim golom, ali nakon toga praktički nismo igrali. Nakon toga Slaven Belupo nas je pojeo u Koprivnici i jučer utakmica s Osijekom. Mislim, velika zamjerka ide i treneru Garciji koji ne radi zamjene. On jučer za zamjene čeka primljeni pogodak, nakon njega čeka još skoro 10 minuta da bi napravio zamjene. Mislim da je svako drugi na Poljudu osjetio da na poluvremenu već treba napraviti 3 zamjene. Jer kad vidiš da igrači ne davaju sve od sebe, onda uopće nije bitno imaš li bolju zamjenu na klupi, to jest nekoga koga može adekvatno zamijeniti. Onda ga izvadiš da mu pošalješ poruku. Da pošalješ poruku igračima da je nedopustivo zadnjih 6 kola se šetati po terenu i da je nedopustivo ovo što su jučer prezentirali. Ja ne znam, ja vjerujem da će se do kraja malo digniti, sad slijede derbi, mislim da će to ipak ih više motivirati, ali pokazuje da dosta ovih igrača nema karakter, da i neke stvari nisu bitne. Vidjeli smo na primjer Pukštasa koji je izgarao nekoliko utakmica pokušavajući nabiti brojke za Ameriku. On je isto u laganom padu. Neki igrači su shvatili da smo sad već sigurno drugi, jer eto, bila je priča moramo osigurati to drugo mjesto. Pa sad kad smo sigurno drugi, onda čini mi se da i nije njima nešto bitno igrati. Evo, već drugu utakmicu zaredom naprijed igra samo Ante Rebić, koji pokazuje da je profesionalac, koji pokazuje da je najkompletniji Hajdukov igrač i daj Bože da evo što prije s njim obnovimo ugovor. Od ostalih, ok, bilo je dosta izostanaka i u Koprivnici, bilo je dosta izostanaka i danas, ali onda meni te neke stvari nisu jasne. Daj Garcia stavi Skelina na stopera, nemoj da gledam Šarliju, iako Šarlija je možda u Koprivnici uz Rebića bio i najbolji igrač, ali nemoj da ga gledam kad ga se plan riješiti na ljeto, ima visoku plaću, možda, znaš, ok, doveo si tu Marešića, ali ne mora ni on igrati svaku utakmicu, daj Skelinu minute da se razvija. Daj tamo kad nema sigura na desnom beku, daj mi momke koji su prošli pripreme s prvom momčadi, uključi ih u proces, oni će izgarat, nego da gledam Hrgovića na neprirodnoj poziciji. Hrgović već u kontinuitetu pruža lošije utakmice, daj priliku Meljnjaku da vidimo je li on može biti drugi bek sljedeće sezone ili može u klubu ostati tek kao treći bek i kao neko ko će popuniti kadar kad budu ozljede. Znači, dosta je tu pitanja, dosta je tu nelogičnosti što Garcia radi i s pravom su zapravo navijači bijesni jer ovo šetanje je nedopustivo. Mislim da je
jedina tu neka pozitivna stvar što sportski direktor evo može vidjeti kakav je karakter igrača, koje su mane Garcije, može s njim popričati, može igračima reći što ih ide, jer mislim da neki možda i do kraja sezone ne bi trebali dobivati minutažu. Naravno Garcia sam kaže da se neki igrači šetaju, on sam mora prepoznati koji su to. Tipa Hugo nakon utakmice u Koprivnici, meni je jasno zašto ga danas nije uveo na poluvremenu ili zašto nije krenio utakmicu, iako bi možda Hugo bolje odradio te neke zadaće kad imaš veći skoku i pušta sa. Jednostavno si pokazao da nisi glavom tu, da te nije briga i na klub tako bi možda još trebali neki igrači. Evo ne znam iskreno što bi još više rekao. Hajduk je jučer odigrao obrambeno, opet solidno. Hajduk nema problema u obrani kad se postavi, kad protivnik ima loptu. Greška kod kornera ne bi se smjela dogoditi, dogodila se. Nakon toga si počeo igrati tamo negdje iza 70. minute, ali kad ne daš sve od sebe prvih 60 minuta, onda ti se neće ni vratiti zadnjih 20. Imao si tu prečku, imao si 2-3 zicera, imao si neiskorišten penal, možda je mogao biti još koji dosuđen. Meni ono na Rebiću je slična situacija kakva je bila u derbiju Rijeke i Dinama, gdje Dominguez ide na loptu, promašuje loptu i udara suparničkog igrača i čak ne buni se na dosuđen penal. Meni je to jučer ista bila situacija, idu dva igrača u skok, Rebić odnosi loptu, ovaj ga udara glavom, poslije toga glava u glavu, na centru bi to bio prekršaj, mislim da je to prekršaj za kazneni udarac. Nije nešto što se često sudi, čak mislim da ga suci ne bi sudili, ali po meni je to kazneni udarac. A ništa, ne znam šta bi ti još rekao, mislim da Hajduk se mora trgniti, mislim da se hoće trgniti zbog derbija, ali mislim da neki igrači se moraju zapitati jer pokazuju da nemaju karakter. I da će opet u najbitnijem trenutku kiksati, što smo već vidjeli sezonama. I u sve ove kritike Garcije oko zamjena, oko nekih donošenja odluka stoje, ali isto pokazuju da je već drugi, treći trener zaredom ima problema pred kraj sezone, ili kad se sezona lomi, ili nakon što se slomi motivirati momčad. Sjetimo se kad je Karoglan otišao, do kraja isto bilo dosta rasipanja i ugleda i bodova, isto si izgubio dosjeka doma, imao si tih par negativnih rezultata. Mislim da to nije na čast nikome ni igračima i da sportski direktor mora dobro popričati s njima i vidjeti koji je to kadar za sljedeću sezonu. Ja očekujem da će ipak biti velik broj zamjena, da se sprema rekonstrukcija unutar naših budžeta, to jest da će se neke skupe igrače koji jednostavno nemaju karakter za iznijeti ovo što je Garcia govorio na presici, da će se jednostavno njima zahvaliti i pokušati sa nekim jeftinijim opcijama koji bi mogli donijeti nešto što Hajduk trenutno nema. Sad kad si ovo spomenuo, baš sam malo prije objavio vijest da je jedna od opcija Roko Jureškin, bek iz Spartaka Trnave, koji je bio Vukčevićeva želja ranije, pa sad navode da će se ići u realizaciju, jer mi ističe ugovora, on je inače Splićanin i bio je mladi reprezentativac za nekoliko nastupa. Sigurno će biti puno dolazaka u Hajduk, bit će i odlazaka, to je jasno. Meni je bilo zanimljivo nakon utakmice u razgovoru na Max Sportu. Vejić je bio prilično onako navrijan na Garciju. Se sve izvukao onako nešto nemušto s nekakvim odgovorima, ništa konkretno, ali ono što je iz toga razgovora inače, to je jasno, kad jedan ili dva igrača podbace, onda je to stvar igrača, ali kad je čitava momčad ili gotovo čitava jedan, dvojica koji su sa dobrim pristupom ostali bez njega, to je problem trenera. Hajduk je već tradicionalno, to je ono što ću te još pitati što se tiče ove utakmice, tradicionalno taj raspad u završnici sezone. Jel misliš da to ide sad u ovom smjeru Koprivnica pa Split, pa sad imaš dva gostovanja, ako se ne varam? Nije bilo ti da je Rijeka pa Varaždin doma, pa su onda Varaždin doma, da, tako je. Ali pa Maksimić.
Znaš šta, ne znam, mislim da će se oni trgnuti, da će dirati nešto bolje utakmice, Rijeka u velikim problemima što se tiče ozljeda. Varaždin tradicionalno doma čak i dobro igramo protiv njih. Derbi s Dinamom je opet utakmica gdje ćeš ući sa 100% vjerojatno, ali da dobiju sve do kraja meni neće isprat okus koji su ostavili nakon ove 2-3 utakmice gdje jednostavno su pokazali da su karakterno ništa, da na njih ne možeš računati. I istina je da je trener problem, ali kažem, ako se isto događa već i Gatuzu, i Leki, i Karoglanu, onda možda nije ni do trenera samo, to jest sigurno da Garcia neke stvari mora mijenjati, to jest jednostavno, evo, ne znam, mora mi objasniti zašto on već 3. utakmicu kasnije sa zamjenama radi nelogične zamjene, ne znam što pokušava dobiti, ali evo, tu dosta stvari ne štima. Evo, tipa osjećamo sad Hurama. Huram je dobio 20 minuta jučer. Garcia na presici govori da je Huram kroz tjedan trenirao s kadetima. Znači, ako će i biti u kadru prve momčadi, on se nema više što vraćati dole. Još, znači, imao si utakmicu s Dinamom u Zagrebu za prvo mjesto kadeta. Nisi ga vodio tamo jer si je rekao priključenje prvoj momčadi. I nakon toga ga vraćaš na treninge njihove. Ne kažem ja da on treba ići u juniore, pošto tamo nikoga ne zna, ali on je na početku sezone krenuo igrati 3 utakmice za juniore, nije zadovoljio, vraćen je u kadete, igrao u kadetima dobro, igrao je cijelu sezonu, prebačen je iz kadeta u seniore, propustio najbitniju utakmicu kadeta, da bi ga se poslije toga vratilo da trenira s kadetima. Ne znam. Jučer dolazi vijest da je Goran Vučević dogovorio dolazak albanskog igrača kojeg je htjela Rijeka. Ok. Ako taj igrač dolazi, ima 22 godine, nije baš više mladi igrač, ajmo reći, ne spada on u kategoriju ultra mladih. Igra još uvijek Kosovsku ligu, dolazi vamo, treba ćemo neko vrijeme za privikavanje, u redu, sve to stoji. Dolazi na poziciju koju igraju i Huram i Skoko. Dolazi na poziciju znači koja je već okupirana tvojim mladim igračima i ok, možda mu bude super. Međutim, ako se ispostavi da ipak nije zadovoljio, da nije bolji igrač od Skoke i Hurama, onda se postavlja pitanje tko će preuzeti odgovornost. Neće nitko jer će se pričati, njega je doveo Vučević koji je na odlasku iz kluba. To je već iskušana priča. Sad ti spominješ tu još neke igrače. To je sve u redu, ali dok sportski direktor ne dođe i ne sam ne odluči to, da on stoji iza svakog tog igrača, neka je njega skautirao Goran Vučević, neka je njega skautirao Nikolić, mene to ne zanima. Ako si ga ti doveo, ti stojiš iza njega. Dosta je više tih opravdavanja. Vučević nije doveo Garciova, nije doveo ovoga, jesi. Ti si tu, ti si znao što se događa, nećemo se vraćati na Vučevića, ali hoću reći da razine odgovornosti moraju jednostavno postojati u klubu, a to se često zapravo u Hajduku ne vidi. I dotakao bi se još ovoga što si bio rekao na početku, ali evo sam je isparilo, na vez. Ne znam šta si bio prvo spominjao malo prije. Za Vejića i pitanja. Za Vejića. Pa da, mislim imaš te ljude koji će udriti na trenera. Ja se slažem da je trener kriv, ali velika je odgovornost i na igračima. Evo ne znam, nakon Koprivnice su svi napadali Livaju, svi navijači Hajduka, da je Garcia bio u pravu, da ga ne treba, da ga nije trebalo stavljati svaku utakmicu. Bilo je dosta takvih komentara. Da je samo Madrac zaboravio ponijeti. Da. Taj sam komentar pročitao. Tipa sad Livaja riješi Rijeku, onda će biti komentari, Garcia da si Livaju koristio u prvenstvu protiv Rijeke, da si ga koristio u kupu, a onda će se zaboraviti da je Hajduk odigrao najbolju utakmicu sezone možda u kupu na Rujevici, gdje je isto zbog karaktera igrača izgubio tu utakmicu, a ne zbog trenera, ali onda će biti bitno dizati Livaju u nebesa. Tako da takva smo sredina i najbolje se ne zamarati previše s tim jer izgubit će živce i strpljenje, a nije vrijedno toga jer jednostavno će se malo toga šta promijeniti. Da, ja ću sad povući paralelu a svagdje su komentatori isti sa Dinamom gdje je ne valja kad trener stalno mijenja, kad rotira sastav, a Kovačeviću to pregovaraju,
odnosno pregovarali su u jednom dijelu, pa onda sad kad ima standardnih 11 koje svi znaju na pamet, onda opet ne valja jer su potrošeni i Kovačević je kriv što je Vidović krivo doskočio i ozlijedio se. Tako da ne možeš nikad zadovoljiti. Imaš istu situaciju i u Rijeci gdje je Đelović otišao zato što je premalo rotirao, pa sad odjednom Sanchez previše rotira. A to su neke stvari koje zapravo ljudi možda čak ne gledaju racionalno i koliko god su u nogometu. Ne, i onda ako ti se ne sviđa u nogometu, možda meni i tebi koji smo nebitni ljudi je lakše procijeniti ispravno neke stvari nego njima koji jednostavno im se zamagli neke stvari jer su previše u tome, izgube tu neku racionalnost i objektivnost i jednostavno to je nevjerojatno kakve gluposti sve zapravo padaju na pamet. Općenito ljudima koji su oko klubova i koji su toliko involvirani u sam rad. Da, sam si sudac, ja se često svađam i branim suce, recimo na futsalu, pa kaže kako ona iz druge strane svira faula, pred tebe, zato što ti je preblizu i ne vidiš, ona iz daljeg bolje vidi. To je ta situacija, nekad sa strane se stvari stvarno puno bolje vide nego kad ti je preblizu i kad si unutra, kad si uključen i emocija je ok u nogometu stalno, ali kad si uključen, kad je to svakodnevica, onda je to neke stvari stvarno teško vidjeti, događaju se gluposti. Idemo se mi još kratko prebaciti na ovu drugu utakmicu, odnosno kronološki prvu. Lokomotiva Slaven, onako jedna dosta solidna utakmica za gledat. Slaven je poveo, Lokomotiva okrenula, 2-1 pobjedila. Evo, molim te za par rečenica. A znaš šta, mislim da je Slaven ipak pokazao kroz sezonu da je kvalitetni, imali su u prvom dijelu Jagušića, ali evo, Lokomotiva otišla na +3, mislim da je to ponajviše zbog ozljeda Slavena, jednostavno Slavenov kadar i šikaniran ozljedama, Nesterovskog već nema neko vrijeme i mislim da je to najveći problem. Slaven je propustio priliku koju je sad Lokomotiva dobila, približila se Rijeci na 2 boda. Iskreno mislim da je Rijeka tu veliki favorit i dalje, ali evo danas me baš zanima utakmica sa Varaždinom, mislim da Rijeka isto tako ozljedama pokošena, kartonima, suspenzijama, nema Radeljića, nema Oreča, nema Fruka, još tu par igrača nedostaje, Vinjato, Husić. Znači, nedostaje par igrača i očekujem možda čak danas i pobjedu Varaždina s kojom bi se onda to još malo zakompliciralo, možda ne čak toliko da bi bilo komplicirano koliko bi Rijeci bilo neugodno, jer ima još sad i utakmicu s Hajdukom, ok, koji očito leži, ali na stranu to derbi je derbi, može ga se izgubiti i možete Lokomotiva preteći i onda sigurno da bi Sanchez mislim da bi Sanchez sigurno, ako kiksa protiv Hajduka, dobio otkaz, a onda i pogledom na kup utakmicu neće se Rijeka moći tek tako odmarati igrače za Dinamo ako je Lokomotiva bude na 2 boda, kao što je to tipa radila prije Europe i to je još jedan plus zapravo za Dinamo. I za Hajduk. A o tom potom, mislio sam da je o tome snimamo, pitanje je koliki je benefit igranja tog prvog kola, možda više iz psihološke razine je i ja bi ga uzeo, ali ne vjerujem da će neki Hajdukovac baš navijati za Dinamo, što mislim da je normalno, a mislim da se i to malo previše precjenjuje jer ti u tom prvom pretkolu možeš izvući klubove poput Partizana, Ludogoreca, koji su prolazni klubovi, ali Dinamo Kijeva, to su klubovi koji su možda prije bili jači nego što su trenutno sad. Vidjeli smo Ludogorec protiv Rijeke, nije to ništa wow, ali nisu klubovi koji ćeš sigurno proći i onda ako ispadneš si u drugom kolu konferencijske lige, krenio si ranije zapravo nego što si trebao krenuti sa pripremama. Sad, ok, po meni Hajduk uvijek bude ležati jači protivnici, zbog karaktera igrača koji uspiju sebi zakomplicira život protiv Albanaca, ali kažem ti, mislim da neće niko navijati za Dinamo tu. Ali o tome ćemo snimiti posebno. Mi ćemo, da, pred kup ćemo i tu temu odraditi. Pa ja, evo,
znam i Hajdukovaca kojima je draži Dinamo nego Rijeka, tako da bit će sigurno podijeljenih emocija. Evo bacit ćemo još samo jednom oko na ljestvicu što se tiče manje više, sad je sve osim te Europe riješeno, Lokomotiva je se s tom pobjedom definitivno tu priključila i ostaje Varaždin, Rijeka i Lokomotiva borba za... Znaš šta, ne vjerujem da Lokomotiva ima neke šanse, ali daj mi da se nešto događa, daj da moram pogledati utakmicu Lokomotive i Slaven Belupa. Znaš, falilo mi je toga jer ajde sad ti da jučer, da Slaven i Lokomotiva imaju 10 bodova manje, ajde se ti natjeraj pogledati tu utakmicu. A jučer je baš bija gušt pogledati tu utakmicu, još je i Zeka komentirao utakmicu paralelno. Tako da, znaš, malo ti da tog draža i nek što duže traje, što se mene tiče do zadnjeg kola neka bude borba, čisto daj to, da se nešto događa. Slažem se, da, pa to je, koliko mi je uvijek drago kad Hajduk izgubi, toliko mi je, a drago mi je i za Osijek, da se, opet mi je riješeno dole pitanje, Vukovar ovo više ni teoretski može, ali u praksi ne može nadoknaditi, da je obratno, danas bi bilo jako zanimljivo protiv Gorice, pobjedom bi se praktično bi držali sve u svojim rukama za ostanak. Ovako, s obzirom da je gore sve riješeno, ostaje sad ta borba za 3. 4. mjesto i sad evo, gledaj, Lokomotiva s tri vezane pobjede, ne možemo reći da nije u igri. Idu u Osijek u koji je sklon izgubiti, kod kuće nek uzmu bod ili sva 3 sljedeće kolo, bit će borbe za to, mislim da će biti zanimljivo tu do kraja. A bitno je naravno i tko je 3. tko je 4. nije zanemarivo, tako da mislim da će biti barem taj dio zanimljiv do kraja, s obzirom da je gore i dolje sve riješeno. Ovaj dio oko toga za koga će Hajduk navijati, što bi bilo bolje, ćemo obratiti pred kup, malo ćemo tu dati toj utakmici posebno pažnju, pa ćemo je u više videa najaviti iz više kutova. Ivane, hvala ti puno, sretno, čujemo se, vidimo se u sljedećem videu, hvala svima koji su nas gledali. Može, pozdrav.